enye kunomunye umfowethu laphana ubani uNkwali uno live awuvule laphana kunosisi laphana khoma mfowethu ngizamile ukungena khona ngabona ukuthi abanginaki ngavele ngaphuma ngathi hayi vele mhlawumbe bangazi angibuyele ngapha ekhaya anginawo umoya obuhlungu ngabo kuphela ngisuke ngabuka isikhathi engilindiswe ngaso bathinte izinto eziningi babale indawo engaphandle komlazi kancane and komunye bengulalile futhi izolo kubalwe neindawo kakhulu eJoburg ukuthi uMK in demand abantu bafuna ama t-shirt khoma mfowethu ekeni basize nibalekelela abantu bafuna ukuphuma kuleli gibhithe and bafuna ukukhishwa bafuna ukuhlatshangezwa manje bathi bakhona they are willing ukujoyina umkhonto bewe ma members agijinye bafethu isikhathi asekho kulesi sikhashana nje sele esingaba ulofo isosele agijinye kakhulu bakwethu ukuhanje kufike kulabo nalabo nathi into engifuna ukuyibeka ke selibhala ke khoma kulama by-elections akavela la uthola khona iMK mhlambi ithole u1% abantu abakujabulela ukuthi isifikile iMK lapho lo 1% akuwona okugcina siyazi thina ukuthi iMK ine potential engakanani ngoba asikhulumi ipolitiki yesisu la sikhuluma inkululeko yomuntu omnyama la no 27 April inhlamba umuntu omnyama buka amaholide ethu ukuthi aqhashazwe kanjani inhlamba aqhashazwa amaholide ethu ebehlonishwa ngisho nawo amabhunu imbali apartheid le ibiwahlonipha amaholide ethu wangena ugogo wenza into yakhe bayithwisa idemocracy bayenza enye into sangayazi edemocracy kahle hle thina ukuthi yini sayizwe taste sokuphethe umsholozi kuphela wakwambona upresident othi makuza ingane kuye ithi ngifundele lo msebenzi athi kuyo ayiqhubeka ifune bakwethu phela izinto lezi zinto lezi zisholo zona ukuthi akuyena umholi wabantu lona lo muntu wathengwa ukuthi azomanage ipoverty lama EPWP lawa lezo zinto i-relief poverty relief akuwona umsebenzi dlala ngezingane zakithi lezi ingane zakithi ifuna noma nje ma-MK nikusebenzise ipride niyathandwa abantu hayi kancane umo nibatshele ngenqeni ukuthi thathani le mali kodwa masenivota nazi ukuthi kufuneke nikhiphe eGibhithe niye enkululekweni ngiyabonga bakhe miyamashe ngiyabonga khona siyabonga kakhulu Mageba siyabonga nje kakhulu baba siyabonga nje kakhulu ngicela buthi uThemba ukukujomba weEnzo ngiyazi xa unamandla uzobhodla nawe ethwani ubhodle emswaneni awubhodleke nawe Tokwe nawe Sikuzwe ukuthi uthi manje mobaba Sikuzwa lapha ngiyazi ukuthi uThemba ngena wona uthi angike ngobhodla ngena xa unamandla siyabonga kakhulu indaba ezethu Enzo kuhle awabaleka manje nibhala kakhulu lapha phansi nje nibaleke futhi mase singixakile Majabula Majabula umshayi network okay ekhaya oh okay damba is right baba my leader kunjani hayi siyaphila Majabula siyaphila baba kwenzenjani kwabaleka abantu khoma le conference cha my leader lebe bethi ngifuna ukukhuluma lapha manje usuke wafaka nango umprofeti uMageba la manje ube usuhamba kuyo yonke lento lengifuna ukuyikhuluma la ukuphuma athi uMageba la into esingayisho nje baba Nkosi yami singathi singama Afrika asesizameni ukuba nalento ekuthiwa ibackbone uma uyindoda nje wazi ukuthi mina ngimele ini
ngoba le democracy esinayo manje ayisebenzi nje indaba yemali. Umuntu ufika kutwist umqondo akulahlise konke lo yiko wena athi akuthiwa kupromise lento lebathi heaven and earth. At the end ubudika uphenduke ini umthengisi wabantu noma sikubize ukuthi uyisilima awusena direction nje awusesiyondoda. Ama-Afrika kithi sengathi nje singake sithi okay yebo asale sihluphekile yebo asale siyayidinga imali kodwa-ke angingathengisi ngefa lami lobzibulo njengale ndoda yaseBhayibhelini eyathengisela uJakobe ngofa lawo lobzibulo ngendaba yesuphu. Ngendlule lapho ku-leadership ngingakothi ngizaba mfisha nje uMageba sokuhambe kakhulu. Angifuna nami kungena kule nto ukuthi abantu bayayithanda ngempela MK besishaya imotorcade namhlanje cishe elokishini lonke lala kwaThema. Bonke abantu bebaphume bemestradini bafike bathi siza kunivotela make no mistake kodwa inkinga sifuna ukubonakala ukuthi singama MK sicela ama-t-shirt. Angazi ngempela ukuthi indaba yama-t-shirt ingalungiseka kanjani ngoba uma ubheka leadership nabantu nje-ke onabo labajoyine online na ukhuluma athi bangale kubo 9 million uyabona ukuthi labantu banengi sengathi leadership nayingake ihlanganise nje ukuthi ake sekukhishwe kube nendlela mhlawumbe angazi sponsor whatsoever singasitholaphi abantu nje banikezwe ama-t-shirt babonakale le visibility ngoba uma ufika abantu bakuvimba ngisho endleleni bathi sicela ifomu sicela ukujoyina sicela i-t-shirt uthole ukuthi okay ifomu sinalo mina nje ngalithola kuwena wangithumelela sinawo kodwa manje nasekuthiwa i-t-shirt ngoba sekwaba i-habit eMzansi ukuthi uma u-political party ubonakala nge-t-shirt. Cishe kuloko mzala ngithi nje yiloko nje combat lami ngithi angazi ukuthi singake kuhlanganiseke kanjani ekuthenini seke kutholakala ama-t-shirt before the election. Bona abantu ama-Afrika akithi uma angethembakala wherever we go as singama MK they are promising really they are behind us. Masingake silungisa inkinga nje ama-t-shirt maybe khona esingazuza sikhona esingabazuza more than that we have now. Yiloko leadership ngiyabonga bafo. Siyabonga kakhulu baba Thebule, siyabonga nje kakhulu. Siyathemba ukuthi kuzwakele kahle kakhulu ngaleza kwethu. Ngiyacela bafowethu nje kulabo sazongena le ababukhumala sikhuluma ngaleza kwethu. Ngiyacela singayifaki into nje. Nombani ozongena ngayifaki nje le. Bakhona bayabuza lapha angazi bafowethu. Singayikhuluma ngaleza kwethu. Please siyacela. Nami lapho lokho njani ekhaya. Akangena lapho ekhaya. Yebo. Ninjani baba? Siyaphila bathatha njani? Hayi kuhle njani ku? Siyaphila kuma siyabonga webabukhomo ku live wakho. Siyabonga mfowethu, sibonga kakhulu baba. Engathi mfowethu ungaqhubeka nokusibekezelela. Yebo. Ngwakenzeka but uqhamuke umuntu opposayo sometimes. But Yeah. ngeke sisho ukuthi siyambalekela kufanele sim-attende simnike service yayibona into leyo yabona mina khomo angikaze ngibe active kwi-politics but iyasiphoqa today ipolitiki ukuthi as-participate yayibona into leyo uyazi ngobani noma ngabe kuthiwa asikho active kwi-politics but sizithuka sesingena ngoba siyothenga amaxabiso ndoda asho nyinto awubheka mawuthi uziphathele nje 1000 rand ukuthi ufuna ukuthenga oplastikana ungene nabe ekhaya uthi uyaphuma uthi uyabheka ethilini imali ayisekho uyayibona into leyo into ke ubudedengu bethu bokuphatha sijaha entoni sijaha imali
uyamkhumbula ngiyaxolisa ukuthi ngiyifake kancane le ndawana kodwa angizufaka le ndawo le kumamile njengamanje ngizofaka le ndawana nje uyakhumbula uKhumalo kade esayina laphana ethi Lwasis ayupledge asithi I'll do uyakhumbula lo ndawana leyo wambona uKhumalo confident wayenayo you know why une confident ukuthi lento ayimele umele into yakhe hayi ukuthi umele into babukhomo enemali phakathi iqiniso babukhomo alithengisi plus kwazi yazi mawuthengise ngeqiniso babukhomo enzakalani ugcina usungasayiphila impilo yakho wena oyiphila njengoba ke ona ubaba uEscom ugcina sekufana nokuthi manje i-ID yakho seyishintshile awusayena lo khoma because awusakwazi ukuthi ume uphathe umbhobho uthi akuba ukuthi ayusenayo confidence ufana nomuntu ngiyaxolisa ukusebenzisa lo limi lolu ufana nomuntu osetheniwe uthenwa amandla uyayizwa into engiqoqo okay uyabona ke mfowethu ke la kuleli qembu leMK mina last year ngivote neEFF kwathi kwi-province ngavota ne-IFP yazi kodwa babukhomo ngangiyovota nje ngangenayo i-confident ukuthi lento engizoyivotela ukuthi ngingatshela umuntu ukuthi akavote lento engizoyivotela ngoba nami lento le ngiyenzela ukuthi ngivote yabo ufanda inhlanhla but today babukhomo uyazi nginokuthi ngitshela umuntu ukuthi hey uyazi ukuthini asivotele into ethize namhlanje sivotele MK ke manje lo asikufihli lokho uyezwa lokho kuzobe ke babukhomo lengijabule khona insizwe engisebenza nayo yaselamonti mina ngilayiphe kwinike emlazi hayi mfowethu iyala mfowethu ilokishi kuba ngelokishi mfowethu likhulu la lokishi ithi nje lapha kubona uma ngabe uthi bonke bakhuluma izwe lodwa bathi woza mkhonto sikhuluma woza mkhonto sikhuluma but ilo language sikhulumayo uthi hayi laba bakagogo mfethu abasele uthi hayi akho umuntu osele lapha ngiyajabula kodwa ke wena babukhomo yasijabulisa intoni uthabisa ukungena wakhe kukhona into engiyibonile ukuthi bazitshela yona kodwa manje bazitshela into wrong uyayibona into leyo yazi ngoba yena uthi ubilinganise ngeSNK futhi apha nithola u2% yabona lolo lwazi lo abanalo lu right mfethu lu right mfethu it's because yona babukhomo yabona umhla 29 mina la ngivota khona ngikhona isikole ngivota kusona la angiyibambi Q babukhomo ngiyazi Q yazi ngazi ngobani abantu ade bevota abantu bengasavoti babukhomo ngiphinde ke ngize la kuma MK ngifuna ukuthi bafowethu ngicicizelele lokho iANC I'm very sorry mhlawumbe ngifuna ukuthi ngikubrush up ukuthi khona lento mhlawumbe siyaziyo sina sathi ANC iphethe noma iANC yathatha ukhetho ngo94 yazi ukuthi ngizoke ngikhulume nje mina okwami okuhlukile ulwazi lami oluncane enginalo